Kay puncho chera mungme Yapayang mama ko namang may saluday ko na may natawas paigin manakasukup di ko pa sampuni yalapay ko ang kiko mama Jay mita kimundi Ancha suma ka mamalay Kuya ko iwang mo iwakalay Taitanyo siyang bendesiso Mungkin kaspachewas kay kinanta Taitanyo siyang bendesiso Mungkin wakawas kay kinanta Ancha suma ka mamalay Kuya ko iwang mo iwakalay Taitanyo siyang bendesiso Aunque kaspachewas kay kinanta Taitanyo siyang bendesiso Aunque wakawas kay kinanta Mamalay, mamalay, chumamalay Samarita, warmi pa Dios me wajato, que muñay pa Dios me wajato, que muñay pa Mawakay, chumamalay Mamalay, chumamalay Samarita, warmi pa Dios me wajato, que muñay pa Dios me wajato, que muñay pa Mamita linda, Filomena Andrade Gómez Por Vilcas Huamán Astania Punta Maya, mamita linda, Irsunchis Sachaco y Amutimpas Ancha suma ka mamalay Kuya ko iwang mo iwakalay Taita Dios siyang bendesiso Que kaspachewas kay kebata Abrasay ke mamalay Kuya ko iwang kay waitawag Ancha suma ka mamalay Kuya ko iwang may wakalay Taita Dios siyang bendesiso Que kaspachewas kay kebata Wawalay ke maraksiko Nayal himabakas kay keta Mawakay chumamalay Mamalagay pamalay Samarita warmi pa Dios me wajato que muñay pa Dios me wajato que muñay pa Mawakay chumamalay Mamalagay pamalay Samarita warmi pa Dios me wajato que muñay pa Dios me wajato que muñay pa Siervo de Dios, hermano Juan Paitán y Minario 2000 del ministerio Ardienes y Consumía Punta Mangyari Sunche, hermanos, gracias que hay alabanza con Amanda Amawakay chumamalay Amalaki chumamalay Samarita warmi pa Dios me wajato que muñay pa Dios me wajato que muñay pa Amawakay chumamalay Amalaki chumamalay Samarita warmi pa Dios me wajato que muñay pa Dios me wajato que muñay pa Amigo o hermano Mamita que anciana ya kapincho penga con que Kunaya perdón tamanya
Puspa, pay mga sikoy ko, ichay na tatay tagas ni Chingman.